inkinga ayibonge Nkosi yethu ukuthi uTimothy makabambe ntoni into ayiphathisiwe. Ayibonge igama leNkosi. Ngamanye amazwi uPaul ngomnye wabantu abasetyenziswe uNkulunkulu ukuze kube kuzuzeka uTimothy. Ayibonge Nkosi yethu. Na umuntu owazi kahle ukuthi uTimothy unento ayiphathisiwe uNkulunkulu nguPaul, ngoba nguyena uPaul ebeshumayela uTimothy. Ayibonge Nkosi yethu. Na njengoba silapha kule garage, ayibonge Nkosi yethu, bengathanda ukukuxelela ukuthi kukhona into uNkulunkulu akuphethise yona. Ayibonge Nkosi yethu. Nokuba ungangayiqapheli, nokuba ungangayazi ebusuku namhlanje kunento uNkulunkulu akuphathise yona. Na uthi uNkulunkulu leyo nto ibambe. Ayibonge Nkosi yethu. Ekubonakala into kokuba ziyaphuncuka izinto abantu sebezibambile. Ayibonge Nkosi, endezikhona izinto bamnuko ezingenza uphunцукane nento iphathisiwe. Ayibonge Nkosi. Uthi mayithetha bathe abantu Besazi kodwa babhudana nokholo. Ayibonge igama leNkosi. Ngamanye amazwi ungaba nalo ulwazi kodwa ungabi nalo ukholo. Ayibonge igama leNkosi. Into eveza uThixo emhle enamandla ukholo abazalwane. Ayibonge Nkosi. Abantu abaninzi bakholelwa kwizinto ezibonakalayo. Ayibonge Nkosi yethu. But eyethu inkolo ikukholelwa kwizinto ezingabonakaliyo. Ayibonge Nkosi yethu. Nawo abantu abaninzi basebenzisa izinto ezibonakalayo ukudemonstrate amandla. Ayibonge Nkosi yethu. But ukubonakalisa amandla kaThixo thina asidingi ukusebenzisa into ezibonakalayo, kodwa ungezwi likaThixo elatshiwoyo ezimpilweni zethu. Ayibonge Nkosi yethu. Lilizwi likaThixo eluPaul akhuluma ngalo kuTimothy ukuba makalibambe. Njengoba nizama ukuthi lento uyivileyo iyinyani, iyincedileyo impilo yakho, bambelela kuyo. Ayibonge Nkosi yethu. Zikhona zona izinto ezingabonakali ngathi ziphethene kunaleni kuyo. Mhlawumbe uSathane vele sithi hayi kukade sibambalwa kule nto yale galasha konqubela kondibhekela nawo. Ngapha next door kuyaqhutyeleka kubhekwa phambili. Kodwa iqiniso lithi kukhona into enamandla uThixo akuphethise yona ezawuthi ngexesha elililo nelifanelekileyo phambi koThixo ikhiqize umkhiqizo ozawutyiwa ngabantu bonke. Owogcina unomtyholi uSathane uyayazi bamnuku ukuthi kune-time bomb elapha empilweni yakho ebekwe uNkulunkulu, and wenza kangangoba ungayiqondi lento lapha kuwe, uyingabaze ngehlobo lento kokuba angahamba kuyinto encane. Okubalulekile kuba wena uqonde uqalaphele ukuba ikhona into uThixo ayibekile empilweni yami, and ngexesha elililo lento uThixo ayibekile izakwenza umsebenzi wayo. Okugcina bamnuku ayisitha abantu abazakwenza kugcwala abantu apha, kodwa nguThixo ozakwenza kugcwala abantu apha. Into thina kufuneka sinonophele inye yile siyiphathisiwe nguThixo, siyiphathe ngobukhosi, singenzi budlapha ukuze abantu bangayiboni lento uThixo aziphethise yona. Into thina kufanele siyenze ukunonophela lento uThixo aziphethise yona, ukuze ngexesha lokufukama kwayo, ngexesha lokuqandisela kwayo, kungabi khona mibuzo izawuvela. Ayibonge Nkosi yethu. Mana naba sizothandaza. uJesu mayifika emhlabeni lithi izwi lenkosi waqala nge-500 yabantu, kodwa kwahambeka kwathi ukuthi abantu abezelanga yona into uJesu ayizele. Bazele izisu zabo. Kwahambeka uJesu wabona ukuthi uwaste ngexesha lakhe, because aba bantu abezelanga lento uJesu ayizele. Wathi ikuba ngaba ke kunjalo izonke mazivalwe nenhlanzi mazivalwe, ngoba kuyabonakala abantu abazelanga lizwi bazele izisu zabo. Wavala into abayizele, kwabonakala noma bebengazelanga icebo likaThixo, bebezele izisu zabo. Zathi zingavalwa inhlanzi, zingavalwa ukutya, kwangabi sabakho, wabese bakhulula. Kwabonakala ukuthi enyanisweni bebengezelanga icebo likaThixo, bahamba abantu. Lithi mana sebeyambile, uthi mana beshiye kopite bebathanze enhlanzini, uthi nani bamnuku
ikuba ngaba nani nifuna ukuhamba hambani. Ngamanye masimabonakala akekho desperate ngaleyo ndlela yokuba balungiselele into engalungiseleleki, ngoba kazelanga lento ifunwa ngaba bantu, uzele into ayithunywe nguyise. Akatshintshanga meko xaba ngenxa yabantu, wathi kuba ngaba nani nifuna ukuhamba hambani nje nikhuluma. Uthi uPeter mayiphendula, ngoba sembhulekelwe zethu ukuthi lo ngumuntu okulandelwa, uthi singasuka siyephi kuwe, ngoba amaso okuphila ayafumaneka kuwe. Ngamanye amazwi uJesu akaphazanyiswa kungabikho kwabantu, akaphazanyiswa ukugcwala ngabantu, ngoba bangagcwala abantu kanti baphuthele necebo likaThixo, ngoba into ebeyisele ukuba bonke abantu bazane noThixo ebengazelanga bakugcwala inkonzo inkuni ezawubeka abantu zibasezihogweni, kodwa bezele abantu abazahamba noThixo. uThixo adla umhlaba nga. Na uPeter uvela sesithi singasuka siyephi kuwe. Lithi izwi lenkosi yahamba 500 yabantu kwashiyeka abafundi. uJesu uze wayowufa enabazalwana abaku-12 with 3.5 years mamonakala eshumayela ivangeli, waze wayobethelelwa ibandla linabantu abaku-12. Kanti njalo kule 12 ebesazi ukuthi uzokwenza iseko sebandla. Masibuka namhlanje ibandla ligcwele umhlaba wonke. Into endishoyo into encane bamuntu, ukhona into enkulu ezawuvela. Ningaphazanyiswa ukubana nibe abahlanu apha nibe bathathu ngomso. Lento uThixo ayiqalileyo uzayifeza. Loo nto iphathisiwe ibamba. Ungaphazanyiswa ngongena namhlanje abenga uyahlala ngomso aphume emke. Ayibonge inkosi yethu. uThixo unolwazi olupheleleyo ngapha. Kufuneka niyibambe kule garashi. Ekuhlanganeni kwenu makubekani nihlangene ngaye. Manihlangene ngaye uzaba khona. Into yokungena kwabantu bazinza apha ixhomekeke kuye, ayixhomekekanga kuni. Into yokusinda kwabantu ayixhomekekanga kuni, ixhomekeke kuye. Uthi uYesu ngokwakhe akona mnyozayo kum engadanga ubawo owandithumayo amthini sansana. Ngamanye amazwi sukhathazeka ukubona iKristu igcwele namhlanje uyibone ngomsi empty. Aba bangena bephuma funeke wazi ukuthi abatsaliwe, kukhona abasazawutsalwa bafike bahlale permanent. Uthi mayithetha uYesu kwenye indawo baninzi abamenyiweyo bambalwa. Ungavumi ukuhamba umenyiwe, umuntu omenyiweyo akazukuhlala ngona phakathi, umuntu ozagqitha. But umuntu owonyulweyo umuntu ozawuhlala bamuko. Akanandaba ukuba ngaba abantu bangaphi, ngoba wonyuliwe lo, wonyulelwe ukuba lapha. Malibonke igama lenkosi. So into masingaphinde singakhathazeki ngayo yokuba bengena bephuma bazalwane. Ayibonke inkosi yethu. Kodwa into masizamele sizabalazelinye yokuba uThixo akabe nathi. Ayibonke inkosi yethu.